Nalazimo se u Trnavi kod našeg proizvođača Neša Simovića, gdje smo ove godine prvi put radili ogled na mladom krompiru primjenom organskog fungicida Krineta. Na ovoj parceli sadnja krompira je bila u toku marta meseca, a sa nekom intenzivnom zaštitom se krenulo krajem aprila. Zaštita je rađena tako što je parcela podeljena na dva dela. Desni deo parcele je tretiran isključivo fungicidom Ridomil Gold u količini od 2,5 kg po hektaru, dok je levi deo parcele prvi put tretiran Ridomilom Gold u količini 2,5 kg po hektaru, a sljedeća dva tretmana su rađena sa organskim fungicidom Krinet 102. Nešo, kako su vaša opažanja bila što se tiče lisne mase na usevu mladog krompira koji ste vi radili na ovom polju? Pa nisam primetio nigde da ima neke razlike veće u odnosu na jedan i na drugi preparat, jedan drugi deo parcele. Vadili smo na više mesta, gledali smo interesovnosti radi crva i radi plamenjača i radi svega da nije uvuklo. Međutim, krompir je zdrav i spreman za upotrebu, što kaže za vađenje. Krinet 102 je korišćen u dozi od 3 litra po hektaru, s tim što je razmak između tretmana bio 12 dana. Što se tiče samih krtola, nema razlike u prinosu, to je i naš domaćin primetio, a mi smo ispratili jednu drugu stvar, pošto je na ovoj parceli korišćena i maska u količini od 2 kg po aru, mi smo ispratili zdravstveno stanje tih krtola, gdje se može vidjeti na krtolama nema oštećenja od žičara i od crva. Kao konačni zaključak ovog ogleda možemo reći sa sigurnošću da Krinet 102 kao organski fungicid bez karence, može da pruži odličnu i adekvatnu zaštitu mladog krompira koji ima kratku vegetaciju i u kombinaciji sa nekim sistemičnim fungicidom bude idealan za proizvodnju mladog krompira. Naime, pošto mladi krompir ima relativno kratku vegetaciju, vrlo brzo dospeva na tržište, vrlo je bitno da njegova proizvodnja bude sa što manje hemije, jer se on koristi u svežem stanju i relativno kratko vreme od sadnje. Zato je Krinet veoma interesantan u ovom načinu proizvodnje, jer faktički dobijemo biljke koje su zaštićene bez ikakvih pesticida, sa organskim fungicidom i sutra bilo da prodaju svoju robu na pijacu ili nekim marketima, naši proizvođači neće imati nikakav problem sa zdravstvenom ispravnošću svojih proizvoda.